Mayambu Krumzari Impact TV Agenda Manipur, Sayul Kuding in Mazing Miki Puntukta Sandok Saba, Agenda Manipur Miyang Tabu Punampo Ahamada Taram Oxari, Donadona, Hantaki Sayolasi topic, Akuna Dokosi, Reservation Imbroglio in Manipur University. Manipur University that means and Bugi Matanga, Akugi Reservation, Tambagi Matanga, Sayed Nabaka, Patagi, Hosipawa, means and Bugi Parika, Akugi list Law talked about Kota, but some problem, Yam the Nebuski, Sayed Nabakiasi, Kari Maram the Gino, Amasung, Karam Uhelibino, Master Kari, Solution Propia, haven't seen Bugi Matanga, Kanan in Nanaba. Aku ingin ngasih anisu studio da lengsin dona lebih si ai han hamada ai extreme right da lengsin biru si Department of Commerce Manipur University ki professor ke ai stomba singani ojabu tram oxiri and welcome to Agenda Manipur adu hek thangna phambiri basna Joseph Mar President All Tribal Student Union Manipur Atsam ki president ni Joseph Mar butram oxiri and welcome to Agenda Manipur adu ai hek thangna lengsin biru basina Sukham Premjit advocate Premjit Pusutram oxiri and welcome to Agenda Manipur an okta Kogi yam maru ina hojiksi yam chauna kogi reservation ki matang sida akogi conflict ama lakpa dagi Manipur University da mingsan bagi processing sida yam apan ba sayet abong khale masi matang da hojiki maru ina atsamna taliba maru ba dabi singsi kogi Joseph Karino aduga masida akogi atsamna taliba sigi justification sina sini habigi posaksi Karino thambini ngisi atsamna tanda Dabi Natabata Makok Kara Wari Lizard Manipur University in a state ki Oiring Ida Olam Dai Oiring Ida Su tribal reservations Yadum Kara tribal Gida Idamakta Kara Wana Lazab I'm a Tamdasu professor level the so home cook labor state ki 31% or a kind about the hoi chingi migi yam waba thing the mayam do central gi rule or a kanda di amukena wagani high bay matang the university se convert tawdring the protest se UGC the so other Manipur government the so highlight of aduma tamda khoina Central University oirdi tribal goi di tamba phangaroi aduna Manipur da university amagak laibase tribal tamba phangoi do boi tardi Central University gi oibagi artha kari lairigi tribal Manipur gi damakta haina sigi discussion se VC oza bizoiring da chief minister adaga hoi hozigi se adaga chief secretary General Singh oiring da central gi rule da chatkani haibadi adum akhoina haiba ngamoy adu di UGC da hangaga haibadu lai other the state government amasung Manipur University singna tribal gi opportunity manghan bi da university se hingani Manipur University sida hojik lai ba phibam chingi tamgi khai hojik lai ba state ki reservation sida chatna ba khotna gani hai ba se promise torakanda adu da khoina central team la kanda ama la kanda su akhoina Manipur da Central University lai ba di pami adu su akhoi gi apprehension jidi sim ba se lai hai ge bani adoi matam da 2005 2006 matam da akhoi gi pakhat pa singdo UGC da hai ge bani ado aduga moina akhoina haiba akhoigi problem sing university de leiba leakani haina thajaba sing to akhoina moida haijara kan akhoi adumba sing to address tauge but the Central University oirakedobo conversion city nu object to bignu hairaga object to big de da mayam adum akhoi su yauna university se central oidoire haiba matam da daida adum hauba mai to da su khoi dum yaujabani sum lak pasida University ki Central Reservation se Sizinarni Hirakan sida akhoi understanding no dum smile like bani Hirakan da kanda mayam central rule is central rule Hiraga adai dagi problem se dum thokar adursu akhoina khanari Hiraga adai matam da keno HRD gi se som da su Congress government ya som da su Congress government ne Kapil Sibil na pairing da akhoi issues sing se address to bio hairaga som 2000 tagi 2006 7 adai wai dage dum fauna ra kan da
parliament the tawwa sidi tum chahi mari manga changbani sidi you have to wait adamaina 2006 7 gi act se smaina moina khaudena HRD UGC goina hekta torok panatte after properly studying the situation in Manipur Manipur da kari lage center ki policy kari lage Manipur da kari lage north east kari lage after thoroughly investigating by the UGC by the HRD parliament da pukhalaga pass taw pa kaino ne hojiki 2012 amendments it is not they doesn't go by pressure also moina haire this is in the parliament you cannot put pressure we know what is good what is wrong hoi India macha sing di chap mana yengani ado joseph ngasigi amendment sing metungina hojiki tribal gi quota se kya oigedabno aduga hojik si Manipur University da hojiki haribo quota se implement tawdribra aduga hojik kogi maru ina taliba kano se magi hana leiriba akogi 31% adagi 17% OBC 2% for SC masigi pot sira in toto implement to bio haribse in toto implement the akogi state se adai matam da state kisusu reservation later bane hana de reservation rules later ne adugi university gi matang sidagi ne khoi Manipur da su ek pass taw ko idri bane 2013 14 dai da hana di understanding tribal khoi je 31% oi bani na understanding da nang na hojik 31% reservation do phangdar su nang kota chappa ya de ba hojik ti ek su lai khara bane adai matam hojiki university gi issue matam de reservation matam se sum sagalak pane ba now there is proper rule proper law lai harabni you can take whoever you want to the court na su dum loimak according to the law ek lai harabani na law matung ina chakke dog bani haido lai harabne ba akhoi ga university ga khana ba kaisu laite if you are not happy with the act if you are not happy with the law please go to the court UGC ko na kaisu tawba ngamba lai roi because they are UGC ji parliamentarian chawbu natte court again chawbu natte masagi ek amal lai rabani aduna aina haijeri sina sini ek tu lairam da batara su ko laimin ba mi sing ji sina khara gyan taba wayen oi haifam je khanbam thok pane ba chingi mi na 34% oirakanda akoina kana push tau deba 31% jida dum yarage at some goes is state government haibo godingi yarage haraga adum akoi su dum chai badi dum yawe ko 34% ne ba hojik according to the no central instruction 34% ne ba ngasa ek tu gi matung ina adugi potu fully implement to bio habane ba ko no akoi de kaisu haide follow the rule rule follow to hobe rule follow to haibati unnecessarily academic atmosphere thugaigunu unnecessarily chahi khudingi admission disturbs tobigunu if you are not happy go to the court hojiksu moi hojiksu ain khanbada court ta mogi court ki kano amusu lakhido court ki samunra amusu lakhido ina hoji kano gi din mayam se law da lai kharabado some kaino ma shillaga sidi haijan me abra chepshan me abra adugi line da chatladi adum akhoi se dum kharadi wana legini university khak nataba po tai da su ayam noje oza akhoi zadam khajning si hosi ayam bana ko akhogi maikai myam soli joint student council Manipur University na amuk hairi sigi kan osima reservation policy sapiu khoi tribal mai roi singsna asagi ek tu gi matungina reservation policy dum sapiu magi in letter in spirit dum sapiu hari aduga matang sida muk hosi paikha hadu pungam da film sulere aduga blame si university gi authority da myam su dum tobu su dum lady tobu bu su dum budi yawbiram gani matang ji university gi ojamak na pura ek pura full authority makti nate du university da lebo oza moina oza dai khangjani si lai film si oza kari dagi no tholi ba conflict si aduga university na hujik khogi maikai kaya dagi university na lan ba ta sum ta han films da ya bining do phobra oza si kan khogi Joseph na su yam phajana thambi gre hujik lai ba issue di ek si haibi ek si Manipur si da applied tawbra tawdabra haibagi question duni laise masi
तसेंग हायरगदी मणिपुर यूनिवर्सिटी ना अखोगी स्टेट यूनिवर्सिटी ओरिंगई मतमजे मसिदा स्टेट की नॉर्म चलगसु 2005 ता अखोइसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टेटस ता अखोइसी अपग्रेड तौबनी मसी एक तौगिबगा अखोगी यूजीसी ना मागी गाइडलाइन फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटी डीम टू बी यूनिवर्सिटी हाइना 2005 तनी 2006 ता मागी नोटिफिकेशन अमगा थोए हारिबा नोटिफिकेशन सिदा अखोगी एडमिशन की मतांग मान पालिजे करी हाइने हाइगिबो करीगुंबा इंस्टीट्यूट अमना मदुदा सेंट्रल की फंडिंग मसी फंग तारगदी मसी अखोगी सेंट्रल की नॉर्म्स हाइदी अखोगी एसी की 15% अदुगी एसटी की 7.5 अदुगा ओबीसी की 27% चटकदबने हाइबनी तसेंग हारिगदी इंडिया 1952 स्वाइदगिनी अखोगी रिजर्वेशन की इशू सी मतमदा अखोई 20% खतंग अखोई एसी एंड एसटी की थम्बनी अदी मतंगदा 1982 दनी अखोगी लाइबा अखोगी 7.5 अदुगी 15% अदी 27% हाइने लाइसी अमुक 1992 दा सुप्रीम कोर्ट की मागी रूलिंग अमगी मखा मतुंगिना अखोगी कनोदगी रिजर्वेशन जे 50 दगी हेनबे यारोइना माई रूलिंग अम लाए अदु सम ऑफ द स्टेट आइदी सम स्टेट खरददी मदुगी कनोदु इंदबसु याव अदुदा लाइब प्रॉब्लम से कराइदा लाके आइदा तसेंगना सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन इन 2006 हाइसे मसी ओबीसी सिंग प्रोटेक्शन पीनबगी तबंगता तौने मै ओबीसी सिंग की मोगी सखथुंग जे फंगनबगी तबंगता अखोगी हारिबी एक्स लाकने एक्स लाकप मतमसिदा अखोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी तसेंग हारिगदी हेक अखोइने सेंटर ओइबगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओइबगा अखोई जोसेफना हाइगिबा मागी टुंगानबा मागी बैकग्राउंड हिस्ट्री दुना टुंगानबा म थमग्रगसु अखोइने सेंट्रल हेक ओइरकपा मतमसिदा अखोई सेंट्रल नॉर्म से चनगदबसे अखोई चनदे अदुगा 2006 ता लाए 2006 ता एक ओइना लाकपसे 2007 दगी इंप्लीमेंट तौबो होरे 2007 दगी इंप्लीमेंट तौबो हो मतमसिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा अखोगी मसी एमेंट तौदे 2006 के कनो से एक्स ना हाइरिसी अखोई अंडर सेक्शन अखोगी 3 दा फजने डिफाइन तौ लेरे हाइदी एसी ना सुक ओइगदबनी एसटी की ना सुक ओइगदबनी अदुगी ओबीसी ना सुक ओइदबनी अदुगा अमुक सेक्शन 4 दा अमुक पले अदुगा हाइरिबा सेक्शन 3 दा हाइरिबसे मसी चटनरोय करम मफम चटनरोय दगी हाइबु अखोगी ट्राइबल एरिया अखोगी 6 शेड्यूल्स refer to the Indian Constitution like mafam da di chatnaroi adi means akhoi excellent institute akhoi IIT gum kai gum sam khara ka moina masi phajar mon specify tawe hauji ki ek sida adu kamai da Manipur da akhoi gi kangbu khara khakna haibidi moina kano tawbodagi kamai lake akhoi gi 2009 gi PH November dagi हाइदी मजी PG एडमिशन दनी अदु PG एडमिशन दनी 2010 दगी अखोई दा मजी अखोई की सेंट्रल की नॉर्म सी आइदी सेंट्रल की नॉर्म आइदी सेंट्रल की अखोई की एडमिशन की ngasai की परसेंटेज से चना भावे मजी दा मणिपुर दा याम कनबा इशू अमा थोकी इशू सी थोकपगी मतुंगिना अदुगी आउटकम होइना मणिपुर दा अखोई की इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की अखोई की सेंटर जी मसी लाखि मदी मतुंगा अखोई की मथंग जी अखोई चनर मतुंगा अखोई की 2010 जी दा अखोई पार्लियामेंट दा अखोई की पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी हाइना अखोई ऑस्कर फर्नांडिस ने चेयरमैन होइबा अदु कमिटी अमा दा मसी एक सिदा अखोई सम कनो खरकती अखोई की ट्राइबल एरिया को अखोई की ट्राइबल अखोई प्रीडोमिनेटेड एरिया सिंग हाई मोगी प्रोस्पेक्टस दा नागालैंड गुम्बा मिजोरम गुम्बा अदुगी मेघालय गुम्बा अखोई की अरुणाचल गुम्बा स्टेट मरी सिगतनी मणिपुर याउदी हाइरिबा स्टेट मरी सिगी मोइसिंगसी मोइ हानन मोइगी रिजर्वेशन पॉलिसी से मोइगी 50% 50 की अबब लेरे अदु इवन भीमराव अंबेडकर असी लखनऊ की गुम्बा मोइसिंगसी मोइगी पोसी यंगगांदा मसी एमेंड तौबे याद तौदबा यारोय हाइबिगी पोलम खक लाए मसीदा अखोइगी करी हाइ लागे स्टेटमेंट ऑफ अखोइगी ऑब्जेक्ट एंड रीजन हाइना अखोइगी पार्लियामेंट दा कनो तौर मतुंगदा बस याम कोपना खनर मतुंगदा हाइरिबा 2006 से अखोइ एमेंड तौबो तारे 2007 जी एमेंड तौ कनदा पार्लियामेंट राज्य सभा दा 2010 अधिक अमन 2000 लोक सभा 2011 ला मतुंगदा राज्य 2012 तगी एमेंड जी एक से लाइसी हौजी लाइबी एक से लाइसी माने पुराबरी अमेंडमेंट एक्ट करी हाइन लाके मतदा सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2012 हाइन लाए 2012 लाइजे सम इंसर्ट तौरी मरमदी 2 की 1 A B C I सिदा शेड्यूल ट्राइब है बिसे करी नो हाइन डिफाइन तौनी शेड्यूल ट्राइब की मखा मोइन हबसलेसी
IA है स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्ट है वही हापचल IB द स्टेट सीट है हापचल अमुक अंडर सेक्शन अखोगी 2006 करी हाइग्रगे अखोई प्रिंसिपल एक्ट है कौथोख्रे प्रिंसिपल एक्ट है प्रिंसिपल एक्ट की अंडर सेक्शन 3 सिदा मोइन इंसर्ट तौरे पोट अनिख इंसर्ट तौरीब पोटसीदनेब हौजिक लाइब इशू से मणिपुर दा हाइरिब एक्ट से मसी अप्लाई तौब्रा तौदब्रसिनेब क्वेश्चन माजी एक की स्पिरिट टुदी तुंगान बमनी अदु हाइरिब एक्ट से मसी अखोई अप्लाई तौब तौदब्रसिनेब अदु मसीगी इशू से दा लाई इशू से खितंग खतंग मतम नाम सांग मसीदा कमाई तौगेदा मणिपुर यूनिवर्सिटी सिदा अखोई मतम दा अखोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लामी को सिना स्टोरी कानोनी तुंगान ब कानोमनी सिदा अखोई जुलाई की तांग कुलुमदोई 2014 सिदा अखोई हाने की फॉर्मल रजिस्ट्रार ना 2012 द बेस औरगा माना डिटेल ब्रेकअप मान कैलकुलेशन तौवे हारिब कैलकुलेशन सी हारिब हेड एंड डिंग नुमितुदा माना मीटिंग दु सबमिट तौई एंड सेम डे सेक्रेटरी द गवर्नर्स द माना हारिब लेटर जी माना कनोदा हुजिकी हारिब कनो से मागी ब्रेकअप माना कैलकुलेशन खरगक तौवा मागी रिपोर्ट खरगक गवर्नर ना मंगोंदा हंगमुदु माना सबमिट तौवे अदुगा नेक्स्ट डे दा संगाई एक्सप्रेस दा तांग कुन मरी दा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा अखोगी सही अहम चना लेख्रमनिको सेंटरिंग से मथंगदगी 31 2% अदुगी 17 से चनरनी हाइना थोलपदगी मयाम अदुदा नसागी सम सेक्शन खरा खगना यानिंगदबा मयाम अम यारपदगी एकेडमिक काउंसिल अम कौई एकेडमिक काउंसिल करी हाइना लौगे हाइ मतमदा एकेडमिक काउंसिल हाइबसी मणिपुर यूनिवर्सिटी एक्ट हाइबसी मसी अखोगी कॉन्स कनुनी पार्लियामेंट एक्ट नि मसी को अदुगी मनुंग द यावबा अखोगी अथॉरिटी अम कगनी मान करी हाइ लौगे हाइबो यस 2012 चनबा हाइबसे अखोइदे मसीदा अखोई इन प्रिंसिपल जारे अदु मसे 2014 दगी चनबदी यारोय अदु मसी 2015 दगी चनसी अखोई फजन पासी हाइना तौरगा द मसीगी इन प्रिंसिपल जारे न रिजोल्यूशन जी अडॉप्ट तौरे मदु पास तौरे तसिन हारगदी मागी ममांग द थोखिबा अखोइगी 24 की लेटर दु एकेडमिक काउंसिल ना मदु क्वास तौग्रबने मसान तौजरबने मदुदगी कमाई तौगेदा कंगु खरगना PIL अम खक्तार PIL सिदा थाब मतमसिदा PIL था मतमसिदा ngasai governor da submit tौगिब लेटर मैम दुगी BS दा PIL सी डबल बेंच हाइ तारे को PIL सिदा कोगी हानगी महापौर ने अदुगी कोटे कोगी कोटेशो ने ममानी की बेंच ना करी हाइगेबु मतन तो ओपोजिशन जु यावबु नते येनब मिसु यावबु नते आइदि मणिपुर यूनिवर्सिटी जु मोइन सबमिट तौबु पोनि ने मोय अदुम सबमिट तौबु मोय अदुम आइदि सपोर्ट तौबु तामनी अद मोइन हाइरिजि हाइरिबा रजिस्ट्रार की लेटर द होलिबा परसेंटेज से मजन 2012 की मतुंगिना होपोरेगदि मणिपुर यूनिवर्सिटी इज नॉट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट को हाइरिबा कनो रजिस्ट्रार होलिबल कनो मदुगी डिटेल्स अखोई डिटेल ब्रेकअप तो मधु चनबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी अकाइब कैसु लेतेना अदुना 2015 द चनगुनु 14 द चनो हाइना मागी PIL जी डिस्पोज तौबुन लाई पोसी अदुना हौजिक कंगु खरना कोर्ट चली से रजिस्ट्रार ने इरिबल लेटर से मागी परसेंटेज से मान होलिबा माई डिटेल से मसी 2012 की मतुंग इन होटे मसी लाली मसी अखोई इम्प्लक लेटर मागी केनो से मसी लाली अदुना मसी अखोई करेक्शन में दरकार ले हाइना तौबु केस ने लाइबा नसाई अखोई लाइबसिदा मणिपुर से अखोई तसेंग हाइरगदी मणिपुर इज नॉट ए ट्राइबल स्टेट तसेंग हाइरगदी मणिपुर दी हिली स्टेट नी हाइबी याय मणिपुर इज नॉट ए ट्राइबल स्टेट पॉपुलेशन दा 2014 की पार्लियामेंट दा अखोई पार्लियामेंट की कनो याउरी एंगोना डॉक्यूमेंट मान कनोई मतुइना मणिपुर दा लाइसी ट्राइबल्स की कनो सी अखोई 35 to 40% को मागी पॉपुलेशन की माई कंपोजिशन से नत्रा अदिगी लेमहौरी बसिंग सी अखोई जेन OBC ngakneब OBC दा क्रिमिलिया अदु हाइबदुना तोगान भी इशू अमनी अदु मसी तसिंगबदी मेजॉरिटी ने but whereas in case of the Nagaland, Mizoram, Arunachal, because see the maximum means is 90%, more than 90% are the tribals ko aduna haibi issues na muigi damakta aduna ngasai gi ai ngasai statement of the say object and the reason sida yauri bisu adune haibi state mari sing sida kamai to yamna laiba adugi issue sida lak matam sida tasingna Manipur University da high 2012 se masi applied tawdabra masi applicable oibra oidabra in my knowledge is concerned aina tungan ma kaino sai sum yeng matam da my point is very much clear it's not university ki kaino nate aina havi no 2012 ki exe Manipur da masi akoida effect tawdeba akoida effect tawdebi maram ji okay Sana having is a Central Institute Act 2006 ki se masi ki se dum kano to gadam ne aduga hojiki 2012 ki amendments na akoi ki Manipur da masi effect to bole masi effect to deba effect to di hai maram se ai pije ge
ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤ 2006 ꯒꯤ ngasai piri ba kainosi all over the country ne all over the country lang matamda se Nagaland si 6 schedule da lakte Indian constitution gi Nagaland ji 6 schedule gi makha da laite mo yes tribal state ni adu 6 schedule oide aduga atopa ngasai gi akoi gi san wi hena khangani law gi matang da leiriba state Assam da su 6 schedule tribal sing 6 schedule lai asmai smai leiba matam sida ngasai gi action hairi sidi ngasai gi masi ek lakna rasira adum discussion tawrusi aina natra ado tasing ai gi mod hairagadi Manipur University da Manipur sida akoi gi hojiki hairiba 2012 ki amendment act se akoi da applicable oide masi gi posi oja amuba akoi gi professor amubu duna man 2014 gi July gi tang tara ga tayar to ngani mana iram mane mana Shanghai Express da mana am bajani ibni hojik khatanda akoi understood tawre ba mana masi gi ek se unfortunately akoi da apply shutuk torom de kari gi nu hai ta ga ai nga sai ba proviso ani ga hapsile ba proviso to ma hai ji kari age bu akoi gi tribal area refer to the 6th schedule ko hari ba mafam du da akoi gi central institute lai ga di masi state ki norm oina masi gazette ta phajana thu hai bane adu akoi da state seat se laite state seat laite ba mafam da hai is moino state seat laite ba mafam sida state seat dil laite ba aduga ngasai gi reserve seat reserve tawri do seat reserve tawri biduna ngasai gi se under section 3 gi 1 da hari ba schedule class ki 15% di helak pai bane less than hai di equal to juai di helak pai ba adi ani su bada mo hairi sina ngasai gi 7.5 tuna ngasai gi 2 kanu so seat reserve tawri bido aduna kanu di gi helak pai ba 7.5 di gi helak pai ba aduna traga ngasai gi 7.5 plus 15% ani se ani ji tinchulaga 22.5 tagina henba aduga 50 regin tarak pa haibne ba adu problem ji kai hai ta gadi Manipur di kamai tawgeda akoi da ngasai gi 2012 11 10 sida akoi di ngasai gi 15 7.5 si channel leibni akoi di ngasai kanu di amatu ju hen de ba akoi da ngasai percentage ju le maji or natra equal to kaim piram de madi hen ba haibne mana ko adu tasina gi legal matter ni hauji masi subjudice oi bichu ai hoji court ta leirimi ai yam kana dingang ning de court ki kanu de adu layman speaking ai na pami di hoji ki hari helagan gi case khakta ne ba haidi 15 di helak pa 7.5 di helawa adu natraga ani ji tinchilaga akoi 22.5 tagi hen graba adu 50 de taraga di haibne ba haibne mare ji hai adu man kari haigi adu targa di hauji 2012 ki hai lawsu swai dani yam kana akoi gi problem oi ba issue di ngai this ek hainam ga yaw busi dani ba problem oi se adu akoi madu potu tongan thamaga anda ai nai jani di adu gi potu da ngai gi 2012 ki mamang da 11 hai resi bu ko 11 da lairamba masai gi annually permitted kaino se adu gi kaino du chatnani haibne tasin hai ga di Manipur da di akoi da chadar min si akoi central gi norms oine chadnar me aduga whereas ngasai gi state mari si di kamai to game tamda moi 2006 moi implement taw de moi implement taw de aduna implement taw de maram oina aduna ne akoi specify note is haina ma ka wazan specify note mam sai bire de ngasai gi ek tu matang su adagi masa gi amendment ki matang su ta pire akoi gi advocate mu khangjin ngi se lai film sida akoi gi 2012 ki akoi gi amendment ek maslere adagi 2006 ki central institute ki kan wa musul leire sigi matung ina Manipur da akoi gi hari basi applicable oide aduga masi akoi gi hill state or tribal state have gi pot takhra khena bali aduga Manipur si tribal state ti oide aduga hill state ti oi habna na singba khoi ozan mek singna thambir kanda under sigi condition sigi matung ina di hojiki hari ba kaino si 2012 gi season na phom thokte habna ozan habi si oza sumi ko ado sigi matang sa somda akoi gi kanu mayam khalare dabi mayam kha asumana si tobiu si satna biu 2012 ki satna biu ko Manipur su tribal population si sizable tama masing yamna leibani aduna central gi orga su considering ko leiba population si matungina si ki post satna biu ha fom malai nakalam rom tana mu ngasagi central institute ki ko gi kano du gi matungina ek ki matungina ngasagi sidal ya ya de gi film am khak sulare contrasting oiba conflicting point oiba ani mak tilai adu mu mahiroi di like tam da badi yadre maybe ko gi maiti be tribal oibe schedule caste oibe schedule tribe oibe adu di ama heto oibe adu parikha me am khak su thakre adu parikha se haidok pok ngam da na film amud legi laiba question di mahiroi sing si mogi academic career mangatra sigi ani sina angam tan ringeta the bone of contention ngasagi ek sing matang sigi
lakpu pot reservation ki masing ki post na maram ukanda contention sin contentious issue ortana solution mo puthok pungam da sumle gadi hojiki ori film se hojik mahiroi kam mayam khana parikha haidu habi film mulai nangi ko gi reservation adu da khangde haidu piro habu phole jasiki matang sa ko advocate moina kari solution sin kwai best ogene khali karambo wakalun thambini si matang tang ek talak tangai da loje kari gi sembanu haibajima aduga karamba wakalon da hariba loje semi haibajine ba koi yamna ahanbada yengadabdi logi content manunga yawbadudi interpretation da karida kitang thainaba khatraba yawgani but parliamentary natra legislation gi intention do losi mana sema kanda kari maramgi seminu haibajine ba aikoina ahamada khangadabsi number 1 central institution haidana 2006 ki exida haiba kanhida manipur university gi haiba natiya india da leiba central institute khudi makse masi da 2006 ta moina अखोगी सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट 2006 अन अमा सेमग्रे मसिदा रिक्रूटमेंट संगते ओनली फॉर द एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मागी सेंट्रल इंस्टीट्यूट की मागी अखोगी प्रोसीजर जी यांग पकानदी असागी अखोगी 17% की हाइनरिबा अदुगा अखोगी 7.5% 27% ओबीसी का हाबजे माई रिक्रूटमेंट दी करिमता संगती अदुगा ngसागी रिजर्वेशन एडमिशन की लापकान 2006 चुमी अखोगी सर नंग सा हाबिगेबदो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अमदी ओबीसी दा ngसागी मागी एडमिशन की मओंग जी yenga kanda ngasai 2006 की मागी एक्शन लाइगेबनी 2012 तक करिगिदमक्ते एमेंड तोरपनो हाइबो क्वेश्चन जिने 2006 तगी मागी लाइबा नॉर्म्स टू दा एक्ट की मखादा यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट तौरकान एडमिशन तौगना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओन मणिपुर यूनिवर्सिटी जी मागी महिरोई नत्रगना प्रजा मियाम हराउद्रगजु ओजाजिंग एम्प्लॉयजिंग दी यामना हराउगी का हेना हराउएन कोई लौजै मरमदी तोरो यम चौबा अदुगा यूनिवर्सिटी यम चौखलकपगी अमा लापनिना अदुना सि लाकान 2012 ता ngасai एडमिशन की मतंगी लापकान हिदा ngасai जोसेफ ना सुमे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपल लेबा तारगदी एकोई ट्राइबल पीपल जे सिगी बेनिफिट हानसु यामना फंगबनते हुजिकसु मुसी लेरगदी एकोइदा कैसु कानादबा मखुक लेतारगदी लेरुबगी करी कानरिगे हैबो क्वेश्चन जिदी सिदी याम चुम्बा ट्राइबल खकी बफम मतेबो मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट यम काना ट्राइबल ग्रुप त लेई बजिंगदा ए ग्रुप ओइ बाहाबे जे पीपल ऑफ मणिपुर ओइ बो समाने मामे तम ममदि सिंग अनि जे पुंजल कांदा लेबाक से सेमजबा तिनजबा अदुगुंबा मियाम ओइ बो कानसिदा अदुना 2012 से करी दमका सेमबनो हैबो कानसिदा स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्ट रीजन हाई दना अमखक हाइरी मासिदा करी हाइना हाई हैबदा स्पेसिफाइड रीजन जे एरिया कंप्राइजिंग ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एंड ट्राइबल एरिया ऑफ असम रिफर टू द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन मासी याम मरुइ बस करी नो हैबगंदा अस करी के नमकता अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा ना हाइग्रगा असम ना 6th शेड्यूल एरिया हैबा बेटर पार्टिकुलर असम की पीरी अदुगा अतोप स्टेट से पिहोगदे मोस्ट पार्टिकुलरली मणिपुर पीदे पीदब कांसिदा मणिपुर सु अखोइदे एप्रियंस हम लेजि मणिपुर से ट्राइबल स्टेट लौथोखब्रा वेदर मधु लौथोखब्रा नत्रगन ट्राइबल स्टेट नत्रगन हिली स्टेट ने लौथोखब्रा अखोइ जि करी कैटेगरी दा नागालैंड गा अरुणाचल प्रदेश का मेघालय गा मखोगे सपा थंबिरइ नो हैबा सिना अखोइ वांगी वनेबा बट मेनलैंड इंडिया दा लेबा मयांग आदि सिगी मोइगी पीपल सक्सु मानदब मखोइना उजबा खंजबदि एमपी जो अमा अनि खतंग चपनी अनि हुमको चलीबा मखोइसिना पार्लियामेंट पुखलको तमदि छत्तीसगढ़ की पुखलपगी खुपुखलका नॉर्थ ईस्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट की मीगी सिगी लमजी की सानजबगी पुखलको खुपुखसिगा अनि जिगी मॉडल से एमपी मसिंग यामदमन मरमर कान कन्विंस तोबंग ngam याबा बट मोइना पुमनि यंग मियंगदि ओ सिगी नॉर्थ ईस्ट एंटायर नॉर्थ ईस्ट लेबजे ट्राइबल पीपल ने हेन इनहिबिटेड ओइबी एरिया निना अखोइना हाना चलीबा एक सिगी मोंग असिदी सेमदोक्तबा यादे हाबजिमदि यामना प्रिंसिपल लॉजिक यामना इचम चंबा यामना कॉमन सेंस तो ओइबा लॉजिक अमदा पार्लियामेंट ना सोइदना पास तो ओइगनी हाबजिदि अखोइगी थाजजबने मसी अगिना कनो खुदा अंको पिजगे अखोइगी नुपीदा ओटनैबिगी केस अमा लेदुन आ एक अमा लेदुन डोमेस्टिक वायलेंस एक अनो खलै मसीदा कहान तोगेदा एक सिदा अखोइगी एग्रिप ओइबा नुपीसिना करीगुंबा केस तोगे हाइतादि मेन पार्टनर नत्रगा नुपाजिंग तौगदबनेबा नुपीदा रेस्पोंडेंट पार्टी सेम यादीना हाइबदमक्ति नुपा खतंग पलम हाइतारे अदुगा रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड पल्ले मदा ngसाइगी मजिस्ट्रेट ताबा ऑर्डर सिदा पार्टी सेम नुपीजी मथकजु ऑर्डर मताई
ada sagi nupi jing na amu kadar ke da nupi da party semjal le na ma je court chale court sabba ka si da high court na wok nupi da party sem ba ya di he na ek te yaw di na torbu ka supreme court na ka here na sagi nupi da semi ba ado yai madudi parliament ki magi case ek so sem ko ta ma khali wakal wandi nupi da ot pa nei bi ba he or she ni hai dana la e sumaina version jila ko na sigi hore interpretation kari gila ko kan ju court chalu raga ju swagi jaga da khara khogi clarification pinaba gi mong do ina la kadra na khanjai maduga taseng na sigi eximak na tawrakan da sagi 2000 khogi 12 and 14 book chalu dre exi pass out thokra bani but aina yamna nungai jari bodi khogi ching da irang yam kan bo hobo horokti na khanjai maramdi 12 sidagi hobo ya bane bo khudakta ngasagi exi apply tawro aduga admission tawba hawro ha base adu 14 dagi di 14 15 lama 15 16 lama si chakra kanda 16 17 session jine bo je khogi chanai na raga leiris sigi pose labo ka hida haibi rakpa yai university na UGC na kanu ma pire ba khogi tongan tongan ba letter ani kha thare khogi mana March ki tang kano dama June ki tang ohum dama 23 March ta sida tharakpa tongan tongan ba tharakpa sida UGC na phanyam na chi chama thara ajo UGC na phanyam na adu ta wada ta haira ajo ek tu gi wang da le ramba taragadi agrip oiba person ama scheduled tribe ki da lejaba mioi kanglu agrip oire na khanjaba mana court nungala ga sakhi gane ba adu ga hariba foldo du magi result du block ne hajeriba aduna masidi iseng seng na harakanda ngasai habidu ni kayumba eksil leitre na khalabokta akoi social justice weba national justice weba lemin chaminari ba sotharaba kanglu ki damakta khudong chaba khara thamakanda ekoi punna chamina je ba joseph ki yamna phajaba potuma ekoi gi wakhal da phauje ba ada 31% ji amu lakpa ka hida 31% lakpa ka hida 69% lem howe ba siyam kana gino OBC su meitei ni OBC su pangan ni wadigi AC su meitei ni nangi general ju adum general haiba kanda sida logic ani khalei general da khudi mok chang pa yagani na khaleba but nangi hojiki leiba akoi status asida di general sida meitei na taba atopa meitei edi akoi general meitei pangan or this something aduga tribal jing general da hajelaga chang pa ija department gi wani jeng di only english department gumba history department gumba political science department gumba department khara da khare hena changi badi yai mam di larik pa ba helak ba kado bugi aduga nangi amuk chemistry gumba physics gumba manipuri department aduga nangi leiba department technical department jing di mathematics gumba even men mate bu tam binable tram ne busi sumaina shugum balai ma fam jida akoina kaisu nung nan ngai leiti ana apun ba manipur amagi da mang mina ji haiba taraga di shugum masa conflict ta akoina thawai option base phate the recruitment gumba da haidu di recruitment di kanona akagi kanona tijeri kana fazai leiba reality myam singdu akogi ek amasung akoi amendment ki matang su mek sing thame adu leiba manipur gi reality situations da akogi manipur da singi se tuki matik yamna leibina mohu si yanga even if akogi central university or central institute amur basu masi akoi kari to buya bge habgi as a stability ama consensus ama porpai yagadra maduna hena phagane wakhalon dune joseph fai da matang da joseph sung sai thambikre already sem wakhalon simani thambikre se adu hojiksi ngasagi central institute fana odena su akogi central university fana odena su manipur da leiba akoi tribal sing sigi interest sing kanda akoi su tamningi akogi su reasonable sikra khapi habgi wakhalon da ngasai habi se 31% for ST 17 for OBC 2% for SC wakhalon sini adu hojik ngasai biki praja miyam duni taka obde tamgudu mahirui singduni daka obde makogi problem di mahirui khoi khunai duna ni fauripse tribal mahirui khunai na fauri banina masida akogi 7.5 ta 100 poduna yamna mak chana de na khanbo phaubiram bai khan su khalang wani ado matang sida mahajin ngse hojik si pot se consensus samu propya na reality is the base ro kanda punna satpa yana ba ma purna bhono kanda hojiti mahiroi gi leader moina akogi approach to busi government ki state government ki site approach to nabgi khongjang wafum leibibra adaga central government ki mari lena ba authority sing da akogi taknabagi daka leina khanbibra kai no hojilo ko kadi step se yamna phajaba mo adjustable oiba applicable loin obiya ba mongsi hojiki amaji kariumba 2012 se chana daba tarde UGC gi strong directive amala ane ani su the court ki contem amu su chaga si thok pa yadarba mafam amane you cannot
interpreted a law in any which way you want. You can try it over. Ada kasih happy kibi matum Adula. Hana su ay dum haizare Manipur University the Tribal Student Union sing su adum marak ta irang tawga tawen irang tawrugnu zik irang tawga matam nate haibane tum campus manung da laiba mi sing di nuti gi adugi issue da lupal lai na khamangam da su dum both sides da dum thok ta badi nate adu su khoi dum phajan na ba hol in fact akhoi at sum gi di akhoi na ban ga agitation ga any carry initiative log da se 3 bill hek loiraga badagi chahi amaga thama surabne all tribal students union na agitation or any sigi line da log da se mostly si chahi mai manong da ai loimak ngang nei naga su ngang nei kuki su ngang nei mitei su desam msf msu ai loimak ngang nei adugi dati akhoi gi initiative se it's very positive the initiative kharna su pen da yawi government ga ngang na su kai di UGC ka gang na busukai de MU ka gang na busukai de Joseph last point ta as labor conditions kari no akoi hek apam se kari solution se kari solution hai ba ji hojiki chatna ba ya ba adu hojiki phare ne akoi yanaraga ko khoi mashen yanaraga chatna ra se ba akoi mashen yanaraga chatna ra su court ki contempt ji dum chagani center ta ki UGC ki direction su adum phangani ba ai ga nanga yanaraga yaba na te ba hojiki se lo pusala abadina mamang da lo pusandringai da sumai na adjustment tongna se sumai gyan ta na se ko haiba adugi wang ba da chakre ba ji adun ti asagi lo gi pot ek ki pot apam dei gram dina court ki pot apam dei gram dina hojik khoi tribal mai ro singi one di admission gi reservation de visa thudok na problem rei kena lo bu yare ko adu de hojiki akhoi gi kanogi oina di dum mi hai tare mi oira banina pen banai da di dum yam lai gini aduda akhoina loima control to boding amoy adu 99% akhoi control to bogam gani aba adoga incident se hojiki sina akhoina yam kanna changchan bagi wa su laite yam oju please go according to the law aduda aggrieved person su dum lairam gani khange ko aggrieved person laide to bodi dum khange ada aggrieved party da kari to ya ge hai badudi behind closed doors the university ki mi sing su to ga ina yam hoje ko gi loan regret let the law to take its own course ko magi to to dum to biro habi wakhlom slei ta khrabani masida ko gi kano to ga su ko gi contem sabya have na sing wakhlon mem thambiri ado oja aroi boina khajning si koi matam sulu select panina oja gi potadi lakadai bakano si hoje solution se karina best solution ogen khali masi solution pro ko yaden do bra do solution si already exist oren khambra na taga conflict dum dei khin khambi si karo ni ai ga sai haije gi gasai gi hojiki advocate na haibi gi do ai gi kano di hojil lai ba marui be issue di ai hana su thamjagre ko Manipur University sida Manipur sida 2012 ki act se unfortunately ki masi akoi gi already apply to gre ko sanare adu magi ek na haibi spirit to di akoi jana de sida la na chana thok re ko adu gi potu gi correction ma ka ko na pi bu da kam ai di aggrieved parties in na taw bu how yes admission tau debai se akoi ju very painful ni madui da makta mayam ju tabi ram gani akoi academic council da care an pass tau ba akoi resolution ji akoi low ngam na lai ne low ngam dri si kai na even court ki order am su lai re ko court mi kon hai di 29 akoi 2016 da mo court na hai si acting chief justice court na hai si yes admission process di horo aduga selection list to di ngasai gi dispute to resolution laga na tau hai bani na adu hujik lai be poti Manipur University amade akoi stakeholder lai myam sing sina akoi gi supreme court ta akoi gi special petition gumba kai gumma tawraga yam thuna judgment ama akoi gi porokpa hai bam daka oi adu gi akoi gi advocate samne haibi gi ba kaino do yam chumme ba kaino ada yam luri se ngasai gi financial problem ko 1/1/2016 sida Manipur University gi finance officer na akoi gi under secretary da mana chithi yeng bak tharam me mana financial utilization ki chithi yeng bak thai Manipur University da yes 31% se chali binna ko je aduga akoi na paisa lobu matam da di akoi gi non net fellowship satra singi
को अदि अतो अतोपदी तोंगाना थमग्रगसु नन नेट फेलोशिप की पैसा लौ मतमदा अकोई सेंट्रल की नॉर्म्स अदुम लौवे बकोइसी अदुगा सबमिट तौ मतमदसु सेंट्रल की नॉर्म्स अदुम सबमिट तौवे अदुगी चिठी की मतुंग इन्ननेबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार दा थारिसे ऑल रजिस्ट्रार मणिपुर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार कॉपी टू फाइनेंस ऑफिसर थाइबली यस नोइना तौरिबा नोइ फाइनेंशियल कनो नोइदा फजन नोइ चनद्रे अदुना नोइसे कनो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट ओइबनिना प्योरली सेंट्रल असिस्टेंट फंगमनिना नोइ नियम सुमना चनो चनद्रगदी फाइनेंशियल रॉन्ग इम्प्लिकेशन लाकनिना इरप चिठी नेबा लेटर दुदी मागी स्पिरिसी याम चुमेबा 2012 से लुइदी मणिपुर दा हुजिक चनरिबे मणिपुर दा मसी इफेक्ट तौबर तौदबरा अखोइ ओजागी दो क्लैरिफिकेशन हम पिजौगे अखोइ सारने हेन खंगबनी को अद स्पेसिफाइड नोटिस हाइना लाइसिदी तसेंग हाइगदी आई याम फजना कनुसु ए मैन स्पेसिफाइड नोटिस लाइसिदी स्पेसिफाइड नोटिस दा स्टेट की चनगनी हाइबा कसु यावदे स्पेसिफाइड नोटिस दा स्टेट की चनगनी यावदे अद स्पेसिफाइड नोटिस दा अदबु नन कनो की अकोई असम की सरुक खर तंग ट्राइबल ताब सरुक खर अदुगा 6 शेड्यूल चपा रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन मोई थम मिजी मरम जी काइन वाइतादी आई एम तेना प्रमाण पी आई पिजगेबा हाइबा स्टेट मरी सिदा 2006 की एक्सिस चनर फाउदा मोई स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी मोई तुम चनर लेबा मोई सेंटर की कनो मोई सुके चनर लेबा मदु कनागुमना लो कोत चत तारगदी मोई माइथीबा कनो तौनी हाइना मोई की दमते येंगा स्पेसिफाइड नोटिस है सेक्शन 4 दु ओमिट तौही मरम कई है तारगदी स्पेसिफाइड लोन हापचलग नागालैंड 6 शेड्यूल लेते नत्रा 6 शेड्यूल लेते नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ले मोद अखोगी सेंट्रल की चलगदी यारोदमनी मोद अदु मैम पुनसिलगांदा स्पेसिफाइड नोटिस है 2012 कई है स्पेसिफाइड नोटिस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की 2006 की 2006 की एक ने पीरिबा कनो से इट से नॉट बी रिड्यूस हाइबनेबा हाइबदी 7.5 अमजुंग 15% इन एनी कॉस्ट दा मजी 100 को सुगा यारो हेन पीरिबा अदुगा मणिपुर ददी एसी की कम्युनिटी से ngasi एसी जे हाना विलेज मंगा तुरु ओरिङैदा पॉपुलेशन यामजदे बनी हौजी कक्चिंग यावजलाए अदुगी ngसाई से कक्चिंग खुनौ चाइरेन अदुगी ngसाई मोइरांग अदुगी मयाम यावगांदा हौजी जी राउंड अबाउट 2 लाख की मया बाव लैसिलाबनी हाइबो कांगुसिना ओनली 2% खक्तने मा फंगिसी 2% फंग मतमदा माई कैनोसी मणिपुर यूनिवर्सिटी 50 ओवर सीट्स यावदेबा अदु हार्डली 5 स्टूडेंट गुमदरी मान चंगिसी अदि सारगी दाइ ngसाई कैनोम तौनिंग बमना ngसाई की ट्राइबल सिंगसी हौजिकी मणिपुर दा नलवाई की ट्राइबल नत्रे हौजि आइगी डिपार्टमेंट दा हाइरसेबा मैक्सिमम जेनेन कोटा जि मुइ लखोल अपने हौजिकी हाइदि कैनोदा मने ngसाई जे ओजा लाइन थसैजे अदुना नॉर्थ ईस्ट ता ngसाई की 2012 के अमेंडमेंट एक्ट से लाखो मतम देगिति यूनिवर्सिटी खतना तेबा सेंट्रल इंस्टीट्यूट खुदिमक एंटायर इन द नॉर्थ ईस्ट लेबजिंग जे मस एक्सेप्ट असम नाम कदी ऑल इन द एरिया ऑफ द सी शेड्यूल एरिया हाइदना स्पेसिफाई तवी अदुबु इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ते यंबियो इंदिरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हाउसिंग सेंटर की चने चने आई कनु बेजे को अदु हाइबो आई मसके एडमिशन लोबो कांसिदा एडमिशन मिसिट मसिंग सुना लागतिय सुट मसिंग सुना लागतब मरम रकन अखुगी डिस्पोज हम कांदा अदु चने यम हरकन अदु चने यम हरकन है बट मानस कनोजिदी हुजिकी हारिबा अखोगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट दा चनो हाइदना 2012 की हारिबा मॉडल से सिमो इसेप चने चंद्रगा चलेबा अदुगा हुजि हुजिक सु मणिपुर यूनिवर्सिटी दा सेंटर फॉर अदु दाना लिंखत मयाम से सिदा इरांग जि लेना लेना मिंग चंगिबा अतोप सेंटर यावरीबा मसी सिट मसिंग सुना लागतबदी या अदु मागी क्राइटेरिया दी 31% 2% अमदी हारिबा इन चने चनरी पोस्ट 2014 दगिना 15 एरिया चनग्रबनी 15 16 चनग्रबनी सी चनरी जे चनदी ना कोइ लोबो तारगदी लानगनेबा अनु हुजिकती इहो अम तोरकान मदुगी इंटर कनो अखोगी कनो अम इंटरवेन अम तौबगी वानेबा अदुगा हुजिक योसेम हाइदुनेबा मोइदी एग्री पोइट्रीबा एसटीडी हुजिक एग्री पोइट्री मोइनो होरन एग्री पर कदुइसिटी फॉरेन रीजन आउट तोकान 7.5 लाबा हेक नोंगामबगा मोइ अदुम एग्री पोइरेना मोइ अदुगी एग्री तुगी मखादा वेदर कोर्ट जगेरा नत्रगना मदु इहो तौगेरा अमदी सोइना तौरनेबा अदुना हुजिक अखोइना लाक्चरीती ngasa aina haijomne कोर्ट ना से 2006 दा सेम्बर लोदुगा 12 ते एमेंट तोइस अनि एसीटी समानगदो वर्गदि 12 की वखन खन्देबा पार्लियामेंट की ए मागी ngसागी एमपी मयाम की मागी कोक मथा सानो मरम से कई वेगी सिनेबा ओजा को आई कनोगी ngसागी मयाम उरिसी 2006 की एमेंट तो एक्ट से मणिपुर खक चनर नबगी नतेबा whole country si chana nabagi damta emen to bi exam ngaje khasa ozan su yam exing yam clear cut yam sangna thombi kre adagi josena su ngasagi logi wafum court serve wafum ma su yam clear cut thombi kre ki advocate side na su yam exing thombi kre
अदि क्लियर कट ओइना पोसे लोइना लेरमने अदुबो सोल्यूशन दे अमखक्तंग दी लाकदबनी अदुबो सोल्यूशन से लान होकांदा हजिकी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज नत्रगा ऑल स्टेक होल्डर्स पुनमना पुन्ना फमिनरगा अखोगी वखन से तामिनरा कांदा तसेंगनो मणिपुर यूनिवर्सिटी से हानगुमना महिरोइसिंगना महिगी लाइरेंबी मही तंफम संग अमोइना अखोई नॉर्मल एक्टिविटी तौदना वेयर मियोई खुदिमक जाति खुदिमक महिमसिंग तंब फंगनबा मदुमकना जाति अमना जाति अमदसु कायदबा अमगिसु इंटरेस्ट सेंबा अमसु इंटरेस्ट सेंबा पुनम असिगी सोल्यूशन से अथुबतमदा खन्ना नैनरगा फमिनरगा पोरकनी हाबगी वाखलोन थमदरगा ngasi dangtadi एजेंडा मणिपुर की थोरम असि मतंग सादि लुसिनजनबा तंजा लौजरी लोइना लोइना ngasi की एजेंडा मणिपुर दा अखोगी वखल आइडियाज अमसुंग लेरिबा रियलिटी फैक्ट्स फिगर मयाम खक मेक सेंगना अखोगी व्यूअर्स सिंग थंबी खिबगिदमक्ता अखोगी ngasi लेंसिनब्रिबा ओजा अखोगी प्रोफेसर के सोमबा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मणिपुर यूनिवर्सिटी जोसेफ मार प्रेसिडेंट ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर अदुगा एडवोकेट अखोई सुखाम प्रेमजित अहुम अमकना थागस फोंदोक्सरी लोइना लोइना मियंग ताबिबा पुनमते कानेनबा याथंगिज